Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Dias Connect TV, ngiye amazina yanjye ni Eric Siuzike nkuko bisanzwe. Reka rero mbanze mbasuhuze, nizere ko mukomeje kugubwa neza ndetse nizere ko muri kwinjira mu mwaka w'2024 neza aho muherereye hose, waba uherereye muri Amerika, Afrika, Asia ndetse na hano mu Burayi duherereye. Ndizera ko mumeze neza. Iyi rero ni update ariko nayo akaba ari na breaking news tubazaniye, aho bidasubirwaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze gutorerwa manda ya kabiri yo kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero bamaze gutangaza amajwi, ubu nibyo twari turi gukurikirana. Akwa rero ariyo nkuru twari tubazaniye kugira ngo mumenye uko bimeze. Nkuko twabibasezeranyije rero, twasezeranyije ko tuzakurikirana aya matora tukajya tuyabagezaho live cyangwa se direct. Uyu munsi rero tukaba dushoje ibijyanye n'amatora, nubwo abasesenguzi benshi bari kwemeza ko aya matora agiye gukurikirwa n'imvururu, dore yuko mbere yuko banatangaza amatora hakomeje kuba imyigaragambyo, bagatwika amapine mu mamodoka ndetse hari n'imodoka zahiye. Ntiwareba igihugu cyose kirimo imyigaragambyo. Nkuko rero mubibona hano ku mashusho, amafoto, murabibona neza imyigaragambyo uko imeze. Ubu rero bamaze kumutangaza nkaho ari perezida utorewe manda ya kabiri yo kuyobora igihugu cya Kongo. Ni update rero, turakomeza kubikurikirana ndetse n'izi mvururu zose, ariko nanone twibagirwe yuko mbere yuko batangaza amatora, uwari umuyobozi wa Corneille Nangaa, twabibagijeyo mu biganiro byacu by'ubushize, yarari kumwe na M23 irucuru, aho nabo bari bategereje ko batangaza Tshisekedi nka perezida w'amatora, dore yuko batemera ibyavuye mu matora ndetse na mbere yuko banatangaza ibyayavuyemo bavugaga ko batazigera bemera ko Tshisekedi azakomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya rero ni amafoto muri kubona aho Corneille Nangaa ari kumwe n'abayobozi ba M23 harazabunagana ndetse na Rucuro, dore ko ntago baba batangaje aho baherereye, ariko bari kumwe hari mu mashyamba ya Kongo. Ndetse akaba yari afite na delegation nini yari yamuherekeje, murabibona. Ubu rero icyo twakwitega nuko hagiye kwaduka imvururu ndetse n'imirwano ejo cyangwa ejo bundi ikaba igiye gusubukurwa. Ntago twe nk'abaturage tubizi, ariko ukurikije umwuka uhari ndetse n'agahenge kari gahari ko bari bategereje amatora cyangwa se resultat z'amatora, wabonaga ari byo bari bategereje. Ubu rero turakomeza tubakurikiranire ndetse n'ukuntu birakomeza kugenda bimera muri kiriya gihugu, dore ko batajya biburira. Mukomeze rero mudukurikire. Iyi ari Dias Connect TV, ngiye amazina yanjye ari Eric Siuzike. Ciao, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.